mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Ishimwe Yesu ari kubigereza ijambo ry'Imana n'ubona zikubarongoje twakira umunsi turabandanya twafashe umwanya wo kuvuga ku bakompanyi ba Paul abantu bashikiye Pawulo mu mirango habuze kuri Pawulo ubwiwe umunsi wa mbere tuvuga kuri Barnaba yaramukuriye mu gakiza yaramukuriye muri byinshi kandi yamureze kandi yaramufashije bitari bike kandi dushyize muri minsi ibiri tugarukana ku gakiza ku butumwa bwiza tugarukana ku buzima bwa Kristo kandi tugarukana ku byo y'umuhamagaro rero uyu munsi turakora ubuhinduzi nyine turavuga mu ncamake icumi ivuga bw'uwo muntu bw'ubuzima bwiwe muri Bibiliya yose ku buzima bwa Kristo kandi tugishije kumuhamagara. Amen. Ko mwicaye nabi kubera kure niyo mwumva ari byo mwicaye gutyo zirakunda ko twegera gato dusaba muri Timoteyo ni umujabuzi urimo muranga wa cumi na gatandatu no wa mbere gushika ku wa gatanu ibyago by'intumwa cumi na gatandatu no ku wa mbere gushika ku wa gatanu nuko ashika i Perube n'i Lusitiya hari umwigishwa witwa Timoteyo umwana w'umuyudakazi umugore yizeye Arisiko se yamugiriki yashimwa na bene data b'i Lusitiya no muri Ikoniyo. Uyu Pawulo agomba ko bajyana aramwamya aramukeba bw'abayuda bo muri izo ntara kuko bose bari bazi yuko se yari umugiriki. Bariko baraca mu bisagara bagenda bababwira ibyo intumwa n'abakuru b'i Yerusalemu bashinze ngo babyitondere. Nuko amashingiro akomerezwa mu kwizera agenda yunguka ibitigiri iminsi yose. Amen. Ikintu cya kabiri Pawulo yabwiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere gushika ku wa gatanu. Pawulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagombye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nkunda, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza mfise umutima utanguye utarimo iry'ibiyagiriza ikibi, ndayishimira yuko ntibuka ubudasiba uko senze ijoro n'umurava, nibuka amosozi yawe gakumbura kukubona ngo nuzure umunezero, kuko nibutse ukwizera utarakuburyarya kuri muri wewe. Twabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Leoniki, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe. Amen. Amen. Tukiacha tinganya tuone tunaweza Timoteyo twageze tuwesheka ku Tito tuzotumenya mtume wa kusema. Paulo gihega mu bintu rwa mbere byo twamurabyiruka twarazize tuzakamundera tuzajya mu bintu munani yagiye mu profesi atandukanye agize akarere ka Karasi
k'igaratiya hari mu bisagara bitandukanye twebwe turavuga Viderume, Lusitira, Ikoromya n'ahandi. Birashoboka rero ko mu rwego rwa mbere rw'ivugabutumwa ariko uyu muhungu witwa Timoteyo yashoboye kwizera ku muherezi w'ubugingo bugashira. Tubwirwa mu rwego rwa mbere rw'ivugabutumwa ariko iyo Pawulo agarutse mu rwego rwa kabiri rw'ivugabutumwa tubona Timoteyo ari uwizera aca mwakira ngo amushyire mu itsinda y'abakozi b'ibibi. Hari ibintu bikeya bicaye kumvira hano. Bwa mbere ni uko Pawulo azongera urugendo rwa kabiri rw'ivugabutumwa murabyibuka mu mwaka wa 50. Hari haheze n'imyaka 4 cyangwa 5 Timoteyo akijijwe. Ariko bitubwira ngo uyu yari afise imishinga nayo no mu bisagara bikikuje bari babizi. Avuga ngo yashimwa na bene data muri Lusitira no muri Ikoniya. Ari mu gice cya 6 wa kabiri n'ahadusomeye. Uyu muhungu akizwa mu rwego rwa mbere ijana gutunga rwa Pawulo arashishikara kugakiza akagira imishinga idasanzwe ku buryo abo muri izo ntara bamumenye ku by'ukuri ari uwizeye ari ushishikara kandi ko ubuzima bwe bwahindutse. Turamuvugaho gatoya uwo ari we. Twaravuze kuri Pawulo tuvuga kuri Barinaba aho usanga Yahudi, ariko uyu Timoteyo yari umuyahudi igice. Nyina yari umuyahudikazi n'ibyo ariko se yari umugiriki. Ariko hari ikintu nyina we yakoze burya ndabutubwira ko mu nyuma ababyeyi batubwira ko influence ikomeye cyane. Uyu mudamu nawe rero umugabo w'umunyamahanga w'umugiriki yari azi ko ategerezwa kurera umuhungu wiwe umwana wiwe mu ijambo ry'Imana. Ndabatubwira ko hariya muri Timoteyo wa kabiri igice cya 15 wowe usanzwe uzi Timoteyo usanzwe kuva ukiri muto ibyanditswe bishobora gushika mu bugingo bugashira. Usanga rero nyina yamuririye mu ijambo ry'Imana. Icyo gihe nta sezerano rishasha ryari rihari, yamusobanurira ibyanditswe byo mu isezerano rya kera Bibiliya yaba yabuze. Rero uyu muvyeyi wiwe yitwa Elisi cyangwa Yunike sizere banditse ku Kirundi amubwira ko nivuga ni amucinzira bizogushoboza gutahura Mesiya niyagusobanurirwa na Pawulo. Ariko n'imbere ya mama wiwe nyokuru wabo witwa Lois nawe niko yaranditse. Ni kuvuga ko umuryango wa mama wiwe kuva kuri Inakuru wamureresheje ijambo ry'Imana, wamureresheje ibyanditswe byo mu isezerano rya kera, biramutegura kuzohoboneza Mesiya niyagusobanurirwa n'abandi bamisiyonari bavuye baca mu bintu bwabo bwa mbere bw'ijana-butumwa. Turabatubwira ko ingene ari iby'ibanze rwose cyane kurerera abana bacu mu ijambo ry'Imana. Dushobora kubiganiza ku nguvu ubwo turashobora kubategurira kwakira umwami Yesu mu kubera isi by'ukuri. Rero biragaragara yuko uno muryango w'Abayahudi basanzwe babisezerano rya kera ariko batazi Mesiya bavuye bizera hamwe y'abanyakuru y'abanyina y'abatimoteyo bizera hamwe mu rugendo rwa mbere rw'ijana-butumwa rwa Pawulo. Mu ngendo zikurikira Pawulo iyo agize dosiye voyage missionnaire yaca abanza agaca aho yavuze ubutungane kugira ngo akomeze ibikorwa yatanga, kugira ngo akomeze amashengero, kugira ngo akomeze abizeye. Ntiyaca aja kurondera inganda aravuga ubutumwa atabanje guca aho yatanguriye. Rero muri dosiye voyage missionnaire aca agaruka agaca hahandi nyine yatangurira Viderume, Lusitira, Ikoniya. Ahaciye rero arakomeza amashengero ariko arakomeza bizera. Iyi ni strategie nziza ya Pawulo. Si wabona abyara umwana agashaka amutagara agaruka akamurera akamukomeza. Rero ingendo ziwe z'ijana-butumwa zaba zizwe n'ibice bibiri. Yaca aho yari yaciye bwa mbere agakomeza amashengero, ubwa kabiri agashobora kubandanya kuexplora ibindi bibanza bitarashizwe n'ijambo ry'Imana. Ikintu gikomeye cyane kuko hari igihe tuvuga cyane ivugabutumwa ijana-butumwa ariko ugasanga nta discipleship, nta kurera abantu mu ijambo ry'Imana. Usanga rero Pawulo
yarafata umwanya wo kurera ayo mashengero yari yatangiye mu ngendo z'ijana gutuma. Amaze no kuhaca bwa kabiri niyo yasanze wa muhungu yari yizeye mu ngendo rw'iwe rwa mbere rw'ijana gutuma asigaye ashinga impande muri ako karere kose asanga umuhungu akiri mutoya. Mugabo nawe yari akiri mutoya yumva yomushyira muri tino ya minisitiri yiwe, yumva yomushyira mu mugwi umufasha gukora igikorwa cy'Imana. Abahinga bavuga yuko bishobora Timoteyo atari bwashikana imyaka 20 nimba yarayifise ntabwo yari akishikana. Urumva ko ari umuhungu mutoya rwose cyane. Pawulo aca gushyira muri tino yiwe kugira ngo basangire igikorwa cy'Imana. Ibyakurikiye ibintu bya Timoteyo turakunda kubibwirwa cyane. Timoteyo aba muri abo bantu ba mbere Pawulo yikora kugira ngo aze aratuma mu mashengero atandukanye. Ni kenshi iyo Pawulo akurikirije atazi abagabanya ku mashengero. Byasaga yuko arumvi ko umuntu ashobora gusubiramo bya bindi nyine Pawulo yabigisha. Wa muntu Pawulo yizeye kujyana n'inyigisho nzima kugira ngo akereke abayigisha nzima muri ayo mashengero. Kandi ntawe umuntu asumba Timoteyo yari yizeye yotuma abayobozi kuri Tito ngene abo bantu babiri bari abantu babiri yizeye kandi akaruka mashengero atandukanye. Turabona rero batuma i Korinto, turabona batuma i Filipi, turabona batuma mu gisagara cy'Efeso, ari naho Timoteyo aho pasitori wari mashengero atandukanye ari Efeso. Turavuga ijambo rya Timoteyo. Timoteyo ari umuntu ubona yuko kubera yinjiye mu mirambo ari mutoya byashika kumva akabagenzi imbere, byashika akagira ubwoba ntagire ubushizi bw'amanga. Ariko hariho ibintu bikeya byashoboza Timoteyo gusubirana ingufu. Ibyo niyo Pawulo atabibutsa rimwe na rimwe. Reka nk'ubu dusubire muri Timoteyo wa mbere urangura cyo cya mbere umurongo wa 18 umurongo wa 19. Ibibwirizwa ndari guhaye mwana wanjye Timoteyo nk'uko wabwishwa n'Imana bakuvuze ko ubwa mbere ufashwe nabyo kurwana intambara nziza, ugumye ukwizera ufise umutima utari mw'ijwi kwagiriza ikibi, iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busaze mu kwizera. Avuga ati ibibwirizwa ndari guhaye mwana wanjye Timoteyo nk'uko abavugishwa n'Imana bakuvuze ko ubwa mbere. Reka turabe dushaka ku murongo wa 14, reka nagufashe gusoma ikitaka ku murongo wa 14 aravuga ngo niwajyanye ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ibyo bavugishwa n'Imana no kurangwa ko ibiganza by'abakuru. Turabona yuko Timoteyo yari akeneye guterwa intege, kandi kimwe mu bintu byabo Pawulo yakoresha kumutera intege kwari kubibutsa ingene yahamagawe, kwari kubibutsa ingene Imana yamushyize ku ruhande hakiri kare. Akiri ikintu gikomeye ko iyo umuntu ariko arakorera Imana ni kenshi acika intege. Kuri Timoteyo kumura byari bifatanye ku buri myaka yiwe mike, hanyuma agaca arumurikwa mu mashengero gushiraho arabaruye gushiraho abayobozi batandukanye. Yari afise inshingano zirenze imyaka yiwe, ariko kumure hano na personalite yiwe ingene asanzwe ateye birashobora ko Timoteyo yarasanga n'umuntu akitiye. Ibi byose Satani arashaka kubikoresha kugira ngo mutere ubwoba. Iyo umuhungu w'imyaka 91 agenda guhangana n'abayahudi bariko bigisha z'ibinyoma mu mashengero Pawulo yatanguje, vyageneye Timoteyo naho tuvuze ushaka Timoteyo icyo ni kwakugoye kandi biteye ubwoba ku muntu afise imyaka. Rero Yesu arashaka kubikoresha kugira ngo acireke Timoteyo. Hariho ibintu bikeya Pawulo yabibutsa umusubiza intege n'Imana. Yavuga ati wibuke ingene wahamagawe, winjiye muri no bantu kubera hari icyo Imana yakuvuzeho. Nta wuzi ibyo ingene byagenze, mugabo birashoboka yuko igihe Pawulo ahaca iyi derube
yasanze ari Imana yamuvuze ko Timoteyo hanyuma we araza akamukonfirma amushyira ku ruhande amwinjiza mu mugwi cyangwa kumbura ntiyashika hari Imana yavuze ngo kuvugishwa kuri Timoteyo. Ibi byose byamuhereza intango ikomeye Timoteyo n'intango umuhamagaro wiwe ntuhagaze ku burongozi burashe bwamwemerera. Ikintu cya kabiri kwaba kurangwa kw'ubwihanzi gusenga ari ikintu gikomeye. Hari abantu bakengera gusenga bafite sinene gusenga tugenda n'abantu babyumvira ugasanga tubifata umunebere, ariko umuhamagaro wawe utegereza gushingwa intare kugaragara gusa n'abantu bagusumba n'abantu bakuruta. Si wewe wishiramo ibintu ugategereza abandi bantu mungana. Timoteyo yarabuze kwiganza ku mugaragaro kandi aragakwiganza n'abantu bagusumba. Ibi bintu ubishize hamwe byakomeza umuhamagaro wa Timoteyo no mu bihe byo gucika intege no mu bihe byo kugira ubwoba hagati y'imihango yibuka yahamagawe n'Imana kandi mu buryo bw'ubuvugishwa bwa kabiri yibuka yuko yarabuze kwiganza ku mugaragaro w'intumwa n'abantu bagusumba. Usanga Pawulo yakabikoresha kugira ngo yongere atere intege ibihugu by'abakiriya. Tujya turavuga ingene Timoteyo yari intumwa ya Pawulo cyangwa uwo Pawulo yikorako akamuzirika mu mashengero atandukanye kugira ngo agende gukomeza iwacu Imana mu mashengero atandukanye. Twabivuze tugomba tuvuga imyanya reka tuvuge ingene apfa agapfira i Efeso hariya muri Timoteyo wawe mu gice cya 3 usanga Pawulo yamusize i Efeso avuga ngo n'umuguma muri Efeso nk'uko namubwiye inama. Igice cya mbere cya Timoteyo cyane ku murongo wa 3 usanga ahavamo umupasitori umwete w'amashengero atandukanye i Efeso. Aho niho ahava apfira akicwa igihe hatwara umwami witwa Domisiyano, kandi umwami nyene no muri iyo myaka nyene niho Yohana yatwawe mu kizinga cya Patimo. Yohana yatwawe mu kizinga cya Patimo ni hagati y'umwami witwa Domisiyano n'abantu gushika na 6. Timoteyo apfira i Efeso nyene aho Yohana nawe yagiye akorera umwaka wa 9. Nashaka twatubwira iyo ncamake y'ubuzima bwa Timoteyo twiyumvire byari batubwira bitakunda kwibaza mbega inkuru y'ubuzima bwiwe itwigishije ubutumwa bwiza hanyuma tubishije ubuzima bwa Kristo kandi tubishije ibijyanye n'amakara. Reka turabe kuri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 ku murongo wa 15 turabe ico ubuzima bwa Timoteyo butwigisha ibijyanye n'agakiza. Timoteyo wa kabiri 3:15 kandi uzi yuko uhereye ubuto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Amen. Shyiramo umurongo. kandi uzi yuko uhereye ubuto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Amen. Amen. Ingene twigisha abana batazibitse agakiza. Niyo mpamvu amashengero yacu no mu ngo zacu dukwiye kugira novuga ni urutonde rw'ingene tureresha abana ijambo ry'Imana. Timoteyo na karo ka mbere keza k'umwana yateguwe kuva kuri mutoya zo kwizera Yesu. Uburyo dutegura inyigisho z'abana mu mashengero, ibikoresho dukoresha, abagenda kubigisha, kuko nasanze ahantu hambere usanzwe mu bihugu biteye imbere abantu bagenda kwigisha abana no bantu bambere abacengera kwenda kubategura mu buryo buhanitse. Ariko twebwe dufata abandi banyuma akaguhiga kwigisha abana babandi nyine ashakira ikintu bashoboye akaguhiga bambere kwigisha abana. Mw'ishengero ntibari tujye bitwara n'abantu baca kwigisha abana bacu. Mbega turi kugira abantu bakomeye kwizera, mbega n'abantu bakomeye kw'ijambo ry'Imana.
hari igihe cy'ahantu ndabona yuko iyo ngiye irashika isengera ahantu atari aho usengera aho ukorera reka naho ukorera ufata umwanya wo kujya muri Sunday school kugenda kuraba abana kuko ni ikintu gikomeye cyane pastor uhaguruka ahagenda kwicara akarabira n'abana bo Sunday school kubayigisha agashika kuzimira abo bigisha b'abana bari kwatwaje kuko kimwe mu bintu nabaje kugenda gasanga abo babigisha b'abana bigize batubwira mu cyangwa uburyo bafitiye ukwizera rukristo n'ibintu bidafise umurongo urashe ibintu byo kurondeza n'utujambo two kubwira abana n'udukino n'ibintu bitandukanye abo bantu bigisha abana bakwiye kuba abantu bakunze ukwizera ubwa kabiri ibikoresho dukoresha mu kwigisha abana bacu n'imbaraga zo gushyira ingufu zidasanzwe ni gutegura ibikoresho dukoresha mu mashengero reka no mu ngo zacu rero kwigisha abana bacu muri Sunday school bagatahana gusa yuko Dawidi yateye imbere Goliyati bagatahana amazina y'igikoko Nowa yinjije mu bwato ivyo uzoheza yakizagana nawe ko Nowa yejeje amaherezo n'abandi ubwo si ubutumwa bwiza hari inkuru hari inkuru dutera abana zitaberekeza kuri Kristo naho zoba zanditse muri Bibiliya umwana akwiye gutahura mbega ibisigura iki gakiza iyo tugutugisha abana umudamu wacu kugira biroroshye cyane ukwepa icyo gihanga cyo kwereka umwana ibintu nkuru ivuga iserura Kristo kandi yantisipa inkuru y'ubutumwa bwiza hanyuma rero hari ibintu twakanye angaha kubera tugutugisha muri tugenda muri Bibiliya yose ubundi yakukura Bibiliya niyo turabigisha inkuru zo kwitanga muri siyete hanyuma hari inkuru zimwe zigorora hanyuma badabana cyane ati none ibintu tuza kubasigurira gute ko bivuga kuri Kristo ndavuga ati byarashaka gukora tuzoba twamwishije abana bakeneye kumemuriza inkuru zitandukanye zo muri Bibiliya bakazisubiramo bakeneye y'amajambo yatubwiye ubwenge bubashoboza kwizera ubutumwa bwiza bakeneye gusubiramo inkuru gusa zanditse muri Bibiliya bakeneye kubona umugambi w'agakiza ingene useruka mu bice bitandukanye byo muri Bibiliya iyo ibyo umwigisha wabo akabibona si waca babibona nabuze mu mashengero ariko mu ngo zacu ikintu gikomeye ingene dusengesha abana ingene tubigisha ijambo ry'Imana igikorwa kirarenze ico mw'ishengero igikorwa ingo n'imiryango tubanira gukora mu mazu kugira ngo dutegurire abana gutahura ubutumwa bwiza muri ibyo dusanga Timoteyo tukuri yarategura inakunda nyina kuzokwizera agakiza bwa kabiri reka tuvuge ibyo ubuzima mu Kristo tushobora mwebwe bwa Timoteyo bwari bumeze mu Timoteyo wa mbere shaka tuvuga cumi muntu w'Imana wabe uhunga ibyo ariko kurikiye kugororoka no kubaha Imana no kwizera n'urukundo no kwihangana n'ubugwaneza wabe urwana intambara nziza yo kwizera ucakire ubugingo budashira ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura bwiza mu maso y'ibyawe mabyiza ndakubwiriza mu nyonga z'Imana imishaho byose no mu za Kristo Yesu yashingiriwe intare ukwatura bwiza imbere ya Ponsiyo Pilato witorere icyagizwe ntugire agasenga ntube umugayo ushitsa kuguseruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yongera ishimagizwa niyo mwami w'abami uganza abaganza iyo yonyine ifise ukudapfa iba umuco utegerezwa atamuntu yigeze ayibona atawushaka kuyibona icyubahiro n'ubushobozi bidashira niwe ibyayo amen turabwire aho yingiye Timoteyo ubuzima bukwiye kubamo ukurivuga ko tugira umuntu yabadusuye bayajyana
twovyifuza kugira umuvyeyi mu buryo bw'intego yaba gusubira n'amajambo wewe umuntu w'Imana wamuhuje ukurikira kugororoka ukurikira kubaha Imana ukurikira kwizera ukurikira urukundo ukurikira kwihangana ukurikira ubugwaneza. Haleluya. Uyu mwigishwa wiwe Timoteyo ariko aravuga ati ndagushimira kugene uri akarorero kanje uguma wigana ivyo wambonye warambonye wizera kutarambirwa urukundo kwihangana. Ariko sivyo gusa ndashaka usangire nanjye ubwawe warabonye nahamwe kiraza kuvuga mu bihugu burere bw'iwanyu hano rero baravuga ikusitira niko ni bwarore bwa Timoteyo aho yakuriye kandi abene Pawulo yakuvuga igihe yakubitwa byose Timoteyo ariko hagati n'unyigana n'ureba mu gihe bitandukanye Pawulo asaba Timoteyo nk'umuntu asangira nawe imibabaro bijanye n'ubuzima bwiza. Hari tuko tuje no kubabara no kubabazwa mu mabagaro byari bya Pawulo na Timoteyo ariko umurongo wa 12 ayo Timoteyo wa kabiri ishaka mbere abagomba kugenda kuba Imana bari muri Kristo Yesu bose bazohabwa. Timoteyo wa kabiri umurongo wa 13 mbere azokugenda bubaha Imana muri Kristo Yesu apara gusa kugereza ibintu nziza abazogerageza kubaha Imana muri Kristo Yesu abo bose bazohabwa. Usanga Timoteyo akwigisha abantu bose gukorera Imana hagati y'ibibazo ati nunyigana twabonye apara gusa mu ngeso wabonye n'ihangana n'urukundo unyigane no mu mibabaro. Ibyo bitwebwe ashobora kugira ati nunyigana mu byo bwabazwa n'ubutumwa bwiza. Tuko turarangiza Timoteyo atwigisha akamaro ko kugira umuntu akoreye yakubwira ntabwo icete Pawulo avuga icya kabiri icya mbere umurongo wa kabiri Timoteyo wa kabiri yakubwira Timoteyo umwana wanjye nkunda. Kandi turabona ingene kurirwa ari ikintu gikomeye cyane. Timoteyo yaraciye umuvyeyi kandi umuvyeyi yari umuvyeyi w'ukuri. Uravye umuvyeyi vyiwe urabona umutima Pawulo afise kuri uyu muhungu mutoya kandi umwitwarire ukomeye wo mu buryo bw'intego amagara y'ibihembo ya Timoteyo amagara y'ingumbagumba uko amere ku bigumbagumba n'ingene amere mu buryo bw'umubiri. Aravuga ati datsi kurwaye ukunda kurwara mu nda ati mufate akavingo kubw'indwara yawe. Nabo kugira ngo cyane twegere Pawulo nk'umuvyeyi yari yitwaza cyane gushika ku magara y'uburyo bw'umubiri Timoteyo. Uyu murongo tuvuga ngo dukwiye gufata iboreza ariko muri ico gihe yari mwandikiye nk'umuti. Ibi bitwigisha yuko Pawulo yizera ko Imana ishobora gukiza muri bitangaza cyangwa ishobora gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo umuntu yoroherwe. Yari amwitwaritse mu buryo bw'ibigumbagumba yari azi ko ari umuntu akunda gutakaza assurance cyane mu byete vyiwe rwose ati ntutinye ntugire ubwoba akamutereye kubera azi yuko muri personalite yiwe aba umuntu atiyemera rwose bivyoroshe ko acika intege. Turari umuvyeyi amuzi gushika muri personalite yiwe. Bwa gatatu Pawulo aramukurikira mu buryo bw'intego aramushikiriye kuza ingabire yiwe aramuteye yaramutse ivy'Imana yamukunzeko aramwitwarira kugira abaye yarashishikara mu kwezi. Umuvyeyi mwiza uri kumwe mu icakora abatuzi n'ingene duteye abatuzi tambuhana yacu personalite yacu abatuzi n'amagara yacu mu mubiri abatuzi no mu bihembo n'ingene bangana bazisha. Ufise umuntu Imana ikamuza mu buzima bwawe by'ukuri uzakirane ubuzima bwiza. Imana iraheza kera aje kuvuga ati Timoteyo ico Bibiliya itwigisha kuri we kujya agakiza kujya ubuzima bw'Kristo yemwe boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami
yemye bashobotsa nimutinye kuko so